Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa samratus salihin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah nimai naifadiulos ya syukur kemarajatan dan ya adam pirampe madicinget dari dalam akuasangan na pangala taala. Nasabari na sa papapidalik na makutopor pakitutok na to ang kasipulo rilala na iyong rumabakay. Si kira-kira boleh kipanas say tambot tapalahirang ipakasiwet dan nipadupay jancit dari uruna pang Allah Subhanahu wa taala. Rilalagaw rang isi di pakasiwiyang yakni salat maghrib secara berjamaah dan insyaallah mati isambung itu nasabak sampajang isa insyaallah nasibete berjamaah. Mamagi-magi ro sampajang berjamaah ta puray na igaw kan dan dia mati igaw kangin. Na tarima lampu ipang Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti apa katuna ali dari sisi nari dalan pakasiwiyang na mabuat tepe rilalan na akalinongat tak sehingga maringamanang ibego sinin na agagana perintah nganginan niya maya mapapinadita madini ritujun na agagana pesangka ngangin. Salawat bermutiarakan salam semoga tercurahkan kepada junjungan sang harismatik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi ia makaingi umat na pole rion rumah petan na abunguran na alam jahiliyah. Na tiwi kilau rion rumah teracak kila-kila na amancangan na asalangangi. Na sabari na sabaangkana akuran na tiwiran ni ada pole ri pangala ta'ala. Angka akacuiran na tarongan ni imak giritujun na wirikadana pangkaukan na makutokor amakko na. Mamagi-magi nasabari nasaba apa batik si matata tuju akacuiran ngiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji wisaba nasabari linota ya barakaki akhirat tak diberikan syafaat sehingga di yaumil qiyamah nantinya napasi pulungi pangala taala ia mana masuk bulolo orwani nan dia makunrai baicu nan dia maraja ridala surga pamasina pamallahu subhanahu wa taala mati insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada pengekah Bapak dan Ibu, saya tidak sempat menyebutkan satu persatu yang kepaha semuanya dimuliakan dan kami hormati memagi-magi pada yang kana masih Allah Subhanahu wa taala. Silap pa adanna pangala taala iramping kiri pamulanna abicara ngangin. Maka dari Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi husrin illa akatana maka dari Allah Ta'ala sininna rupatawi ang kamanang irilalanna abinasangange ang kamanang ilalanna asajurangnya ang kamanang ilalanna arugingange illa ladina amanu wa amilus solihat sangadinna tau matappa inan niya mapigaw amalak soleh makutoparong tau angkay si pasapasar rilalan na adicingan dan niya asabarakan. Iya rito yeri kiro masyahuro ni riparing kalingata. Masukku ni rito yun na apahangangin dan niya pagpijaputari ada mabuncok na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ya kipaha iya rito yeri kiro pagpijaputari rito yu pak betuangi. Apahatta rito yun na rikiro akatay
Manassa ni ri angkanganna yakep pahadena cek de atanna pangala ta'ala madecin na pahanna makasip papinat dinna dan nia maraja ritu jeri kiro pak disengen dari si dia sewa-sewa yakep pah ritu ju aplikasinya dan nia gau kena lahir rilalana asosona terkadang mabilai polik kiri tujunna agaga nabi minasai pengallahu subhanahu wa ta'ala. Contoh paling kecil, ia atanna pengalah ta'ala ia mapunai tepo ami taura ri ati macinona manassa na pahang manassa na japui na nia malakda pak disengenna maka dana parentanga pengalah ta'ala sampai 5 watue yakep paha dena cek de atanna pengalah ta'ala dena macam ni nyawana gau kengi lahiran ritujunna sampai parintana pengallahu subhanahu wa ta'ala manassa papahanna makanya papejapuna nan dia pak disengenna ritujiri kiro mapahangi ritujunna lapalangi yakep paha rituju gau kena lahiran dena panasai ritujiri kiro rigauken manasai rilalan sosona. 1. Kemudian selanjutnya agaga angkai ritujiri kiro ipangolongan rilalan akkalinongan na mancaji apiterang makanja pahanna maka sifat pejapunna yakep paha napitte iritu jere kiro agaga mancaji asan nanga papina ding iritu jere kiro nasabari nasabak pengaruh hawa nafsu ri angkanganna. Contoh si paling baicu iritu jere makare patarona tomatota yaitu ati macinong iri nang kena bele. Hati kecil kita tidak pernah bohong. Makanya maka itu tomato ya kung kamelo mo pasilin narang ang kamelo mo gaukat tanaymi ati macinomo. Yang kana ritiye rekero mele panasa ya ko ang kaaga-aga lenna saliwan na tania apun nangata terkadang ko ilaloywi maka dai hati kecil kita ati tak maka aja mualai tania gagammu tania apun nangammu dina halala. Ya ko lalo ki misalnya ko yolo bolana bali bolata si jitta sapi setta alarapan namureta alfan kung ka po na natanang ilada misalnya lalo ki ko yolo bolana melok ki malay tingerangi ko ulata di gagalada machinna ki terkadang makari ati aja mo alay tani agagamu aja mo alay tani apundangamu di nahalala. Tapi terkadang kan pikiran tak akal tak dan nia hawa nafsu ala bawa ni yolo Mondripini yurusu. Anu namo bali bolae. Anu namo amurewe. Anu namo bestie. Matu pini borang. Kan hati kecil kita bilang aja mualai tanya ke kamu. Tapi akalangnya mapikir nawa-nawa itu jere kira puna nawa-nawa. Dan nia hawa nafsu mapangaruh. Ala nih. Deitan na cia beriang. Padahal ipahar itu jere kira patarona agamata. Namun imaga baicuna. Aga gade na halala tamari watak kalena tasidia rupa tau digaga pak bisa na sangadina abirana kana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi ati macinot tak dijere kiri nang kana balik nasaba ati macinongin atarui minti pengallahu subhanahu wa ta'ala tepat nania keyakinan ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya ia tu ati de nang kana silesir nasaba pangiloran na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tatai sejalan nan dia de nang karitujire kiro berani mengkhianati janjin na nasaba pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tiga kimono si jio janji nasaba pengallahu ta'ala. Di alam rahim rilalat tampu na indok ta sebelum lahir si fakado ki nasaba pengallahu ta'ala. Sisio janji kita sabak puas sewai. Maka dari pengalah ta'ala menanyakan kepada ruh kita. Rila tampu maka dari pengalah ta'ala. Alastu bi rabbikum. Akatana. Ya kawere kawat tutuo rilalan na akalinongan ku. Melok ko ga sompa ka. Melok ko ga kasiwiangi ka. Mupigaw ga pasurak ko. Muniniri papisangka ko. Maka dari papi balita. Kalau bala syahidana. Iya po. Melok ka sompa ki. Meloka kasiwiangi ki, kupego pasurata, kuniniri papisangkata, mesud nimita tajam. Dan karena ia tu anak-anak mula jaji pole riba buana indok na nakaremok limana. Isak na itu karemok na limana, melok ya kamala karilalan na akalinongan ipak dupa rilalan na pakasiwiangi,
lahir ripatanga na taulinoy na niya riolona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yari tijere kiro 7 pangantaran. Maiga aga-aga ipahang, maiga aga-aga isang, maiga ritujere kiro sesuatu yang makanya papahata ya kepa akke gunana dan niya aplikasinya di dalam na akalinota. Dena suku sesuai dengan petunjuk agama na Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kadang kasewa waktu napole malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napasang ni nabita. Nasabat nakatan ni radan na pangala ta'ala. Maka da iya rurufatawe. Angke rilalan na abinasangangnya. Iya rurufatawe. Onron na si pasap-pasap tau makanja. Nariko si pasang. Gangkan na malaikat Jibril napasang ni nabita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mati. Iya rupapasan na Jibril. Mancajuti papasan lokuri. Umat na Muhammad. Maka da Jibril. Ya Muhammad. Esuro na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwo ko rilalan na akalinongamu. Magi-magi elok. Ya kepaha. Engarang ni Muhammad. Suatu saat engkau akan mati. Tuwo ko rilalan na akalinongamu Muhammad. Magi-magi elokmu. Melok ko madosa silahkan. Melok ko takabur silahkan. Melok ko mapato silahkan. Melok ko matepak ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Akan tetapi. Ingerangi Muhammad, engkau akan mati. Tungka atan na pangallahu subhanahu wa ta'ala rilalan na akalinongangi. Maka demi pangalah ta'ala. Kullu nafsin da'ikatul maut. Tungka makinyawai. Na tuwa rilalan na akalinongangi pasti mati. Dinak kada pangalah ta'ala. Tungka matuwai mati. Dinak kada pangalah ta'ala. Tungka maloloy mati. Tungka malasay. Tungka madisingnya mati. Dan karena makar itu pataron atau pandritata tania mate ritujunna malasa yare gana madisinya. Tania to mate ritujunna matuai yare gana maloloe. Tania mate ritujunna matpunra yare gana urane. Tiga mi palik mate yang kay ipinreng ang kumuruk na tuori lalan na akalinongangi. Nasabak narampi pang Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin ta'ikatul maut. Jadi ajar itu je rekir na mancaji patar maka iya kumalasa ni macawi itu mati. Iya nama tua nama cawi itu mati. Degaga asile nga ngena. Ritujunna madodonge yari gana magalae. Degaga asile ngena oroaniwi na niya makunraye. Degaga asile ngena maloloy yari gana matuay. Ritujunna amatingangi. Nasabak makadam ito'y adan na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nareko narapi pasukeuna. Bicara lampuna nareko takappuy ajalanna. Tasidia atan na pang Allah subhanahu wa ta'ala. La yastakhiruna sa'atan temakuli ipasoro cinampamon. Wa la yastaqdimun. Nania temakuli tu ipamaju namun isikat damata. Yang kana matari Andre Gurutta ia ko amatingang irampe amatingang ibicara dan ritappe agaga malampi dan risambungi agaga mapuncu. Pas nania gennek rituju aga na patui pangallahu subhanahu wa ta'ala na inapaki masuk minta taja linona pangallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kematian ditungka atan na pangallahu subhanahu wa ta'ala harus menjadi nasihat yang besar di antara kita semua. Yaitu komate itasi dia ata makrami agamata. Yaitu amatingangi nasihat. Sehingga ia merotoriolota tomato tak biasa napakalu iero pakalu na agamata makra al mautu wa idon. Iero amatingangi nasihat dan kana ia popurai na chamme purai iwalung purai isampayangi melo ilamma yaitu toriolota biasa nalea nalangi palangga okuyolobola. Nalanggay la penguju o kuyolo na bolay aga katana maelo iritujere kiro pancaji wisit di pangajak makada iko tau tuwe atanga ko akita ko ritujun na rekiro tau matewe iya soy aga melo ita sininna aga ipake daliri ripong Allah subhanahu wa ta'ala mancaji apun nanganda na masuk mita tanjang linona puasi wae angka mana mo piritujere kiro natiwi nawarakan na niya napunay angka mo pi ulunna
angka matanna, angka ducirinna, angka timunna, angka limanna, angka ajena, angka mana mupi, mak dakke ritu jere kira riwatak kalina, ya kepaha. Nalai si ditaruh-taruh na pengallahu subhanahu wa ta'ala, ya angka ipinrangang inaturi lalna akal nongange, sininna ritu jere kira agaga angkai napunai ipawarakkangi na masuk mita taja de daga na nulle makki guna nasabak nalai si ditaruh-taruh na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi papaham perlu ya japui makara siaga ega na papinyaman na pasukurang na pakidaleri ki na nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala madakke ritu jere kero sejak lahir itiwi na yakke gunangas sama sa hidup ta de gaga mulle makke guna na rikko pengallahu subhanahu wa ta'ala malai sit ditaruh-taruh na iyang kay na pinrenan. Makanya perlu ipaham maka namo maga galakta, namo maga watatta, namo maga poreta, namo maga suku na pakulyange narikode nasabari nasaba pangiluran na pangallahu subhanahu wa ta'ala di gaga mulle kejadian ilalan na akalinongan. Itu satu. Maka kematian ilalan na akalinongannya mancaji wiriti jere kiro hal yang mutlak ritungke atanna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ya kepaha yero amatingange tanya to agaga parli lari. Denawat dia salangang. Denawat di tahu temakul itu isappa. Nasaba magay namodi ni isappa na rikko na rapi wattu na puliki riti jere kiro. Namo talariwi namo tasubuanga na rikko na rapi pasukan siruntuk ina pacampurna. Nasaba magay anu manas samitto na pakangka pangallahu subhanahu wa ta'ala ritungke atanna iyang kena penrengang umuru na duo rilalan na akalinongangi. Cuman rilalan na rekero atu ngata yang akan diakhiri dengan kematian perlu ileseki nasaba amalun soleh. Perlu iliseki nasaba pantau kemaraja. Gangkan dari tejere kero saya kaitanna ia tu tau tuwe nawere mopi kesempatan pangallahu subhanahu wa ta'ala sarik kuamangi naipa kalu madecing akalinongangi angka sidi siji selet tali suri pamasena pangallahu subhanahu wa ta'ala ia ro tau tuwe iwerengi kesempatan sarik kuamangi ningerangi tau matena ya ko bahasa kita kan warialata tengerangi nasaba magay ide tu gaga pak dan nuangan na paling maraja warialata sangadina pasidekana ahli warisnya pasidekana tau nasalaya makanya maka itu Andre Geruta ia ko angka si salamun rewa ri pangallahu subhanahu wa ta'ala madiolo asidekangan makanya ia tutoriolo tak biasa kan magala ma je kasoro magala ma jai lipa magala matano iya kung kasi keluarga na mati kan naleangi pegawai syara'i kasuro naleangi lipa naleangi pakai sipasan akatana rito jere kiro maka iya sidekangan almarhumah keluarga na sidekangan rito jere kiro nasabari nasabapa sidekana rito juna sarekwamang narekona paki iya ropa sidekai mancaji wi amala malari itu jere kiro tatapai itu junna arwah almarhumah dan nia barakakna lisu itu jere kiro ripak dimundrinna almarhumah iya angke masih dekanan salahkah itu ya itu jere kiro terkadang kan angka siji seletak itu jere kiro terkadang makada salah dina 7 dina kana pigau inabitai romeling ilipa dina kana napigau inabita maringi kasoro. Ya itu jadi kira ya kalau dasar kita mengatakan maka ia panawat di pigau na rekupure na pigau na bita makura-kura to gaga perlu tapi gau akan tetapi itanga iri tujuna aki gunana na nia aplikasinya rilala pakaranduna agama na pangallahu subhanahu wa ta'ala iro akatana mabere makara asidak kangangi sarik kwamangi iro pasidak kamu wadi mancaji pasidak kamalari. Makanya saat ini perlu ki macam-macam cek dek masih dekangan nih. Dena salah ya ronak, dena salah. Cuman maka kuangi seiring dengan perjalanan zaman dan nia perputaran roda kehidupan, makanya ni iwin rumah dece si paimang. Dena salah tetap mo ya maka asih dekangan nih. Ya mi kota ringi kasoro puimang nulle tu dena nulle majarak-jaran ni mancaji pasti dek kamalari.
Nasaba magay nomor sidi. Ya kota telu ni alarapan na tau mati siulang lalak anak kampung na telu kasoro tatirang ipu ima. Ya kota telu kasoro tatirang ipu ima siulang yang manasan yang kadina pakai ya. Pali taci camisi tau masele kasoro ko masele toy. Ya siaga ni monro dina tapake apalagi tanian na kasoro na pakai pu ima ko bola. Sprimbe na napake pu ima. Ya kota lengi kasoro dina napake. Tawirengi lipa, ay di na napati ya. Tawirengi pakai si pasang ya tabi. Ang kakak biasa meringi pakai si pasang. Di na salah deh. Cuman terkadang di tijirik kira di na pakai. Magi papujin na misalnya puima warna celak, tapi taliang warna putih dia mesti na pakai. Ukuran na puima ukuran XL, taringi L. Tanama jeki. Napi paling na tama dia pernah letu ya si rapat nih. Makanya itu jadi kira kecil de pengalaman pribadi. Engka sih di kampung Purwonri. Monro Bolana Puima 24 kabupaten sebelah. Loka masam pajang asara si bawa Puima. Nasan lisun iolo na. Ya kolatu ki bolae. Angka tu lamari ki kamara eta bukamu. Angka tu songko okoro ya kota situju. Tapaki? Lisuna? Tetua bolai kamar aku buka ero lamari melopolo ero lamari pak tak dua pintu nah tak buka kiri kanan. Aku buka lamari alhamdulillah songkok bolo mama sengisa nah sini lamari penuh. Ya kepodangi pu imang kanan liso tabe pu imang. Biar tempo tak malolo mabalu songkok nah sadena. Maka maplin na migala da songkok ilalar oko lamari. Nasa songkok to mati mana itu lah. Maka maplin dia tak pakai nasa upaki mo aja nak sesa dia mulai pakai mana nih. Magay. Iyaro uluk kuya nomor 4 si tengah. Iyaro natiwi renga nomor 7 nomor arwa. Jadi wapalo mi ko pakai. Kau monre. Iyaro akata tama bere letu nih. Nih kia si di deta lolongan, dia ni lolongan itu juna. Pas sidak kamalarina, manggi dia na pakai puima. Palai ko makun ray mati. Talengi bobo sampaja. Talengi daster. Mana sari na pakai puima. Nasa na pakai mo tu benina. Kuditan mi tahu. Pangkato tu benima mi tahu. Paya puroin kalinga langsung ya. Napodang kita nasa tirang ni bola na puimang itu masih jamat te benin nasa kumpinri bola itu ya no. Ini realita kehidupan. Makanya iya rumah berewe, iya rumah sidak kayak 7 nih riang kangena. Tapi recording i model makanja itu juga sesuai dengan perputaran zaman dan kehidupan sehari-hari. Ya kongka balik tacaningang. Ya ko angka palit tapuran no melok taringi pagawai syarat na melok taringi puimang ucapan terima kasih nane pasti dekah tatarian perlu kabawan ni. Tapudangi puimang tabe puimang. Angka wakafo na alina almarhumay. Idi na maliangan ni agaga maki gunay. Kaliangi pakai sampaja tapake masampaja nang kana lolonga almarhumah na baraka di sesita. Nalisu baraka na tujuan na kiro anak pak di mondina. Kak haji. Ya kopura ni tabe yang aja na tanawai. Pangkat tu biasa, agak nasa ko din ang liang ipuima. Alina tu man tu, kata niya na ili. Kalau tu dia kata taliangin pakai sempaja puima, magi na baraka itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan kita, ia wecinampo perlu itu kiri ilisa kinasab pangkau kamadicin nania gau patuju hilal nakal nongan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Yang kedua, mapasangi Jibril lokri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad suruna pangala taala pegaui agagamu puji. Gaurangi agagamu foranue. Tapi ingarangi Muhammad, setiap gaukeng sininna pangkaukeng ang kamana pamalatna. Pegaui agagamu puji. Melok kamu pegau i agaga na bacie fongan la taala silahkan. Melok kamu pegau i agaga angkai itu jadi kiro narturu fong Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan. Akan tetapi engerangi Muhammad.
tungke pangkau kengi angka mana pamalekna. Dan karena makka itu tomatoai, ia tu puang Allah Ta'ala mapasiwala yakip pahatem mapasilenaran. Ia natuna sabari, idi rupa taweri lalanna akkalinongata, napasisille puang Allah Ta'ala. Angkanangka namanya makinin nawa, angkatonangka nama sara ini nawa. Angkanangka nasau papinadinna, angkatonangka nama garu-garu atinna. Angkanangka nama nyama papinat diwatak kalina, angkatonangka itu jeri kiro. Nama rissa papinat dingin. Ia na cermina ritu juna makada ia rupa tawe angkanang kana pegau agaga patuju angkatonang kana pegau agaga masalah. Angkanang kana pegau si dia ridona pangallahu subhanahu wa ta'ala angkatonang karitu jere kero nagaurang ni agaga dee na situru na sabak patarona agama na puas sewai. Dan kana napasiakko pangallahu subhanahu wa ta'ala ritujunna pappenya menna makutoparo agaga angkai di na pada si bawa pangelo ratta. Nah sabab maka di Allah subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Anu madeceng ipegau namoni maga ritu jere kiro malinruna namoni maga baicuna tasubbu di pandangan mata kasarae tetta inawala pangallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamala singumpuna makotoro asibalikanna namo maga baicuna namo maga tasubunna namo maga itu jere kiro bateta rahasia kangi nareko aga nga masalah ipegau nawala pangallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamala singumpuna cuma okuiro monro akkamasena pangallah ta'ala setiap kesalahan yang kita buat dena langsung nawala wasiwe gangkana tujiri kir pataruna tomatoy puang Allah Ta'ala mapasiwala yakip patem mapasilenar beningi yero puang Allah Ta'ala napasilenar nariko angka agaga atas salang igaukeng nule dua telu kiman rasa nule de panapura si dia ipegau angka pamalak na dia pana selesai pamalak na lagi angka si pamalak lain na sabamagai ia ritujui kero si akko nania si selle agaga angkai ipegau riolo na pamallahu subhanahu wa ta'ala bahkan rila lepak kasihnya saja terkadang angka ritujui kero agaga nabaci pamallahu subhanahu wa ta'ala igaukan contoh paling kecil nasuruh ki pangalah ta'ala masampajang rila sampajang lagi terkadang engkar ditijiri kiro agaga nabaci pangallahu subhanahu wa ta'ala igaukan tapi raja akkamasina pangalah ta'ala gangkana nama pakang natarungan ki pangallahu subhanahu wa ta'ala lalang nawat diri tijiri kiro makanja nandia nama pakap agaga angkai mancaji gaukat tanadina puriui pangallahu subhanahu wa ta'ala masampajak ki terkadang ka jama-jama lino tak ingerang Allahu Akbar mana suka unar puramugi rupat deon takabere ki Allahu Akbar yang kamu pasong puro ka kuirin na galuku di panapura naro angkau pa asisi kang ngasih kumela ado penga ku di panapura maeso ni galun na bali galung di depa inawanawai manang ya kepa pada dasarnya hakikatnya kan maka di Allah subhanahu wa ta'ala nareko iya muloi salai manang iri kiro jama-jama lino menanya fikir mulai ya kepa selaku manusia biasa kan maret nyingi palanya ir makanya natarunga gitu ator agamata rimun dipurata masam pajang imma di masam pajang perlu yari kana masam pajang sunnah rimun dina ri kiro dianjurkan untuk beristighfar astagfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Ya komelo inawanawai bapak dan ibu sebenarnya kau pura kima sampajak katanya astagfirullah mesti makadami alhamdulillah magai silalona pura ipasilenaran agang naparentangannya pengalahu subhanahu wa ta'ala kewajiban tan ya kepaha pada dasarnya perlu isadari maka rilalana sampajak taon naro may galakda sitongenna aga-aga dena wadding inawanawai dena ibingkiri dena yingerang igau remanang irilalana rekiro mamagi-magi nasabari nasaba istighfarta ritujun narekiro napasilender ni pangallahu subhanahu wa ta'ala mancai pakasiga syukur. Yang terakhir papasan Jibril lokeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai apa yang engkau suka puji wi agagamu puji ya kepaha pahangi makada angka tunang kana pasaraku pangallahu subhanahu wa ta'ala yang kita cintai dalam kehidupan dunia ta wadir ritujun keluarga kita
harta benda kita, pangkat jabatan kedudukan dan nia akkalinongat tak ya mana kita cintai. Dena ciangi agamata ya kepaha rasa cinta itu perlu diungkapkan dengan cara yang bagus dan nia sesuai dengan anjuran agamata. Contoh paling kecil, dena ciangi agamata tak puji anak tak keluarga tak makuto persumpulolota. Termasuk anak-anak kita kan rasa cinta yang kemudian terkadang nalawaiki poler itu jenna membina dan mendidik secara baik. Nah sabab papojita rasa sayang kita terhadap anak terkadang ritu jeri kiri ita duk moto masa pajasub. Ya kumak galeri ni mak galeri ya kumacai ambok na yolo pi macai indok na. Ya kumak gerak ya ambok na maka da indok na. Tarun je kasih matin rumah ko ina na matu pi. Magi nakwaro sebab rasa cinta yang muncul dari dalam ya kepah nasabari nasabah rasa cinta itu kemudian membiasakan anaknya sehingga tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak pujita dene ya ciang ya kepah pak pujita ripangullahu Subhanahu wa taala harus mengalahkan pak pujita ri agaga angkai na pancaji ri lalana akalinongannya sehingga ya itu jere kiro pak puji mancaji wisit di pak kasiwiang ri sesena pangullahu Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan berikir itu jenna pengajian tang poncoem atu ngalinota ili sekiwi nasaba amalun soleh. Gau patuju nania gau ia papolewi ridho nania pamasina pangallahu Subhanahu wa taala. Sarikwa mangi sininna gau ketta sininna karesota mancaji wisid di ibadah di sisi na Allah Subhanahu wa taala sehingga barakna ilolongan ngiri akalinongange nasabari na ilolongan pamasina Allah Subhanahu wa taala. Papasanna Jibril lokuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuo ki rilalanna akalinongang magi-magi lo tetapi tengerang ni makadamelo ki mate. Yang kedua, pegau i aga gata pujie magi-magi papojita ya kepah tingarangi makada tungke gau kata angka mana pamalakna imma giritu yere kiro nawala ki pangala taala silenar itu jina akalinongange ya kepah halenna angka natarongang iritu jina pamala akhirat. Kemudian yang terakhir puji aga gata puji ya kepah papojita aja na tandra iritu yere kiro nasabak papojita nanya adan banget tak itu pamasina pangallahu Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiqi wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.